Matthai bu som ni legiat Jesu tho non na huan sabat ni abei in ani sagi ni masapen ding a phalwakin han ending in Mary Magdalene le Mary dang akwan uhi ngai di nakbi takin zin ahong ling a wana kipan to pa angel ahong suka suang ahong khukhia atunga atuta hi amel omdan khophia bang ahi apuan silte tu vu bang in ango hi ama aki tak ziakun veng mi te alingwa mi si bangin a om hial hi angelin numei te a hopi a akyangwa no zo lau ke un akil denu jesu zong na hi u chi ka thei hiaya a om takei again bang nge in athonon ta alup namun en un achi hi paimengun la nungzui te kyanga mi si laka akipan athonon ta hi ngai di u galili gam a nama wa apai huai a ama namudingu chi in hilun ngai di u kahon hilta a hi achi hi huan lau le kipak ma komin hana kipan apai meng wa anung zuite hil ding in atai ta u hi huan ngai di jesun amaute atwa chibai o achi hi huchi in amauten a khepek alen wa abia u hi jesun akyangwa lau ke un la pai un galili gam a pai ding in ka unaute vahil un huai a nahon mudingu achi chi in han khuk veng te thugen huan apai lai un veng mi sepai hian khat na khopi a avalut wa thil omdan teng siam pulian te kyanga avahil uhi upate to aki khom wa aki hozo un sepai te kyanga dangka tampi apiawa zana ka imut kalun anung zoite ahong pai in te hong pai in ama ogutau chi unla gam ukpan huai ana zagle ama leng I hem ding wa lung himo loading in ibol nake achi uhi huchi in dangka ala wa ahil bang un ahi ta wa huchi in tu tan in huai thu zudate laka again thanglai uhi thonon jesu le nagot na thupi hima le galili gam a jesu tanga se saka nungzui som le khatte aho uhi ama amu un abiawa hian khatin aging la uhi huchi in akyangwa jesu ahong paya amau aho pia leile wana thuni na teng ka kyanga pia ka hita hoi jakin kwanun la namchi apan nungzuite bol un la pa to tapa to khasyang tho to min in baptisun la thu ka hon piak teng zuiding in thu hil un ngai un ke tang ton in khovel to pha in leng nakyangwa ka omgi ge hi achi hi